This is what I sound like in different languages. So English is my first language, and it's probably also my best language at this point because I actually studied English language and literature here in England at Oxford University, and I would say I generally tend to think and dream in English, men jeg tænker også ret meget på dansk, fordi at dansk er mit første sprog, som jeg lærte, og det lyder meget mærkeligt at snakke dansk til kameraet, fordi det gør jeg nærmest aldrig nogensinde. Og jeg tror faktisk også, at jeg sådan er begyndt at lave ret mange grammatiske fejl på dansk, fordi jeg netop er så vant til at snakke engelsk. Så på mange måder så inkorporerer jeg lidt for meget engelsk, når jeg snakker dansk. 我也可以说一点中文，因为我的妈妈是中国人。我们小时候她就跟我们说汉语，但是我跟她说丹麦语，所以我的中文一点差。但是我可以明白很多。That said， 我想练习我的中文，可能想去台湾，在那。生活一点until I'm fluent. منم میتونم فارسی صحبت بکنم واسه اینکه بابا من ایرانیه و آره وقتی که ما کوچیک بودیم اون به ما فارسی صحبت کرد. فکر میکنم که من یه دونه لهجه دانمارکی دارم ببخشی ولی اگه تو میتونی منو بفهمی اون موقع این خیلی عالیه و من خیلی خوشحال میشم. فکر میکنم که فارسی من از چینی من یک کمی بهتره ولی نمیتونم جدی فارسی یاد نگرفتم واسه این که من مدرسه فارسی نرفتم. Okay. Moi je peux parler un peu français aussi parce que j'apprends le français maintenant, mais c'est très lentement. C'est pour plaisir, just for fun, mais j'adore la France et surtout la Côte d'Azur. Je veux parler français quand je suis en vacances en France. Je pense que le français est une belle langue and I love all of the languages that I'm learning or speaking, and I am so grateful to be exposed to many different cultures and languages and literature as well. Let me know if you have any tips for learning languages. See you in the next video.